Lecture tang kun being a tum psychorally, the talk with Sorinthan Haorei with Qatar episode welcome salushi delay. Aja itumna interesting salakaya, kala kanala kahaya maramakui, chanpai sangrum faisa say, itumna tajia. Ajakum hi India with general election chia, Lok Sabha with election hi sakavai alungzangda, itum lumno lagain lately, kashokazang hi katamo melik lagji, itum kachungkha hivak chivak hanung hanvasalaga, itum wang interesting salakai, palakai. Exciting salaka atama kang sadale kala itum na taije election hi jingum phangawi wang sakida leader clean chiwang important la salaka in leader kala hiu alum hile itumoi Manipur situation hi yang laga achu MP election hi crucial salaka in leader clay thadala thaidale itum Manipur crisis hi yang kala itum Naga now being wang kya important sada lay do gaji itum chungkan lama chugdalaye ajahi itumna MP election hi maramli to my car da thai bai khawai itum janpai sangrum khawai sara itumna kormangli teomeka kashaji maning laka election hi khiwang sada kledo MP a ko odngruti khi kalajo election hi na itum tangku now naga now being or the whole of Manipur hile kada the impact sabai gaji itumna teomeka nganara MP a kana khi saran warando kala kachikatha meeting na MP saran kla hita kachikatha meeting na MP saga itum apamli hakasang rek sang hi khirara gaji itum lungsang lagai na aja janpai hi sakwai sase jena aja episode hile special sala khaya tangku we tem thangmai la khaya guest khani ranguru midle ina anili introduce samike kala itumna welcome sakwida itum janpai hi moron da Vai sase in a remake up the issue we guestly welcome Sakwingai lay introduce Samilaga remake up the Professor Dr. Yaruingam Awungshi ahi Shinkap Wenane ahi former head of Department African Studies University of Delhi ne kalaka khaniale Dr. Shimreiwung Zimik ahi Tezpur University le assistant professor sadalaye and oja khanile kachungkha ningshidalaye naniwe kasak atam kachungkha lei salala itum tangkhu naubingna naga naubingna mathamai da phapta khui pai khwai da issue hile kharjan sa vai ra jang wang chungkha ningshere nanili kharjan ka sawi mangaina itum issue hi mathamai khar da thai khui laga itum wang kana kan yang sara gaji hi shikasang kachan kachung ka leidale and ishi chanpai hi moron da chat wak vai sa se kala itum ishi itum interact sama man se in a remake up the Professor Yaruingam ne khanghanak sau ke itum tangkhu naw bing hi election hi phanit thada ko khyak thada thai it's like a festival kala mi kai kho wang wa job opportunity thada la khuilaga candidate pa wen party one ka thada itum maximum financial khira paisa income sakhui vital sada kle chungga leiba pamdale yes kai khawa sakla gaina election li khuilaga hey hi thumi future ko da phaning laga sala saba pamdale and itum situation hi yang laga election gaji hi mathala kaina phap mata singkhuila leiba pamdale mi kai khawa e vote ma sangla ki sawrakla e vote hina kya ki deciding factor ng sagi islam ning ga iwa vote wa musang ke kisila hangkai khana in a vote sang momang da is to me elected representatives being ot ka salam ning laga iwa cha ka sakdam khim nei thada sakpa pai bing sauru no da lakhui yana Professor Teg nga kana wa itumwe India lipam da leogi da ari hi universal adult franchise da itum right to vote jingkum thada ti shad when above the right to vote mi khai hi itum Indian politics li kale itum tangkhu ran naga we context li kaya ka important sa do gaji hi no we take a quick teo share saming sangai lai okay ni silakare Sorinthan nene chalakaya tamle chalakai topic le kwika laga kharjan sangrung kwai ka le tumi open express sa kwai atam khni wang phalake history pa ka nikumo michumet kapta thisa hi freedom struggle in there katong se sangda pani jang Europe li Asia li colonial struggle mi thangai colonial power na chhailala alungli dictatorship ra laga freedom mo khleba nga ne struggle sa laga thikai mi tali de you know population thikai shana ga thikai tong ga tung jang wa freedom struggle and in the freedom mi kya importance ha laga jit me phapta yong ya le kulam haila ka ne ju struggle mi ki thijam som ne ka thi bo mai ka dal ngai de rak thim som jang ka shi ji ga phaning la ne ru ne kulam haila ka na wi scientific temper jang laga India situation yang laga India ya democratic sala kai country sa dong ra
constitution thalak ne secular salang shimka khay ngai lo Okay. inaga no bin India le zangwi kana mai kap ge benefit freedom of exercise of a franchise inda itne he misuse khay tharan wa India le zangwi khlam le ni jang to zamung rai man de gesang apong trak le tum bering pai trak le thalala India is free countries how they right to exercise how why khmiwang ne India le zangwi tum bring pa anda jene hi yon de shi jin khai tharan wa I tum le ke chot ke jang trak rai jang inu chum chel gar na hang da kle da aji aitili rai ga sang wat lak kai na mara ma da kle hi na gang tak kam na inu vot sang ma sang le sar da tran chum chil ga ma sang la sang pa khai bi consequence de kwing ai ya the leiya ka society ya ka ring se ma tha se leadership in tela in da hawaii tam le ta hereditary awang le sai jang ka je ma leadership in the pong pin jang ini cuma calak hai itu lagi sia le pap kata kalau itu wang mirin risk sar kui mi siapa leadership ji pangke ke itu mah kana ke sini aku society li in the day you take value ke sak mesti wang ne tel le shan kung tharan acu itu thol le hi bat kai thai you rightly saklap na mukila ada paisan za khai sang nhau ram no yang le kha ta de mi khai yo cha khai ju bang ne mo shun thei mi ko le tum bang ning ge sheba mi ji ka pang khui da ba tha we de de ban jo Okay. wang na pe ko le tum mi mo shun ni ni ge na ning thala ke na sia sa le ga I will right to kill ji shi le ga yang ga za za de ke election kra tam li mi ya ka ngani ngi de shot te li Kibana pakar sa ka iwang ning tik ni la ji sa sa ta ta bang khu ji ta sala ge de khu Okay. Okay. aptali ram nau bing na ni pap ta le sa mi ji je kring krab li khung sai ta ga ra ko la ma dai tha sam ta a ji Okay. pating ngai Okay, ning share Professor Arwi nana background tio me ka share sa mi kai ji valuable salak dele ina Dr. Shimreiwung lila khang hana ka sau kai Arwi tio me ka Professor inu kharjan sa jili mention side ka ara thai nga kana ba itumi apom hili almost half of the voters he khani thought nei kala yes khar thought ping la vote la sab pom dele ka ara itumi election khara tam hili proxy lak kachungkha sangro ke shila paulo shaye kai khana kachi chawi ningchu kai na masala hada propaganda ka shai na no or ithumi apami na topography na masak pai wa chi sure ithum candidate pinglim thadam sang phangra le party wi no candidate pa we vision and policy la matha da phap ta shingui le ithumi election li vote na me da number park ji lak kachungkha khlei thada la theibu pam de le ari no we na thei nga khana ba ithum na election hi party ka sa hi kaya ka importance ato na iwi voter pa wili pangshap me dak le hi kaya ka impactful sak le election hi li gi hi tio me ka thengai le mata lai ni thum khani thot ping wa mi kai khaliwa just bribe salaga example sa da paisa naw tian naw khmie na jam khor naw khmie na election li participate sang sa ke matha da mathai sing khul lag ji paw lok chung ga shai jwa hi tha hi ithumui vote ka thui ka itha da sui khui khai hin lag chung ka impact la sa pai da la thei khui je na ithumuli pangshap pi kya khale lag da ithum na ka da khang je hi khurang sak pai ni kliang ji la kha thengai le nu shoina Yaruingam le pasal sat le kala lang ita iwing so no kala krede wen thi kum si Sorinthan Haorei lesson pasal sat le no bi so ki korak no ni shi na le the you no we show we fan side critic side. Thank you. It's an honor to be here. Thank you. No hang high question ji da pertinent sala ke as every day the tang society or tang we electoral politics le yang the first and how you get to me here abnormalities is junai da abnormal but normal un chhe ni election practice jakshi the thing lok the clinic the ji khangja sa du ka chrono national da ma khai ni yang election ki saran la chim saran ba itu you personal expression how in the first election some really you know we chrono bin hang he in on ra pesa pila da election sing la lo to ara itu ni le chrono bin hang bin wa hang gong ma bin itu ya song ta election from the election sa le the you ni ma lak no
他的可能比了他的韩国一种的 election 一批了咱们退啥等的几等的吧来了他的这个不能sai个因为你个是你胸前的 election 一个是个了的样个the academic wine 行业我一种的 general terms 行业就是而且 James Scott 的行业对亚个因为你的东西胸前了 weapons of the week 的样个啥毛病为 or 他的日军毛病为崩手呀 election here 他的个啥毛病为个日军毛病为但là可以崩手吧可能那个他呢是另一件事啊那个他个他呢是么人那个啥那上色那啦那个这些被知道但是这些不那个 election 那我定来的这些被知道已经共他的 regular 啥啦可能将来了个他的라송진이 있나 나 당초리라 exercise 막 삼림 인하면 지가 MLA 빙전노 MP 빙전노 어더 나가 미니풀 컨텍스트 는 제 손들 되지나 가도 가슴도 집 되지 또 지가 비중 높인 라이스 그 다시 진도돼 말 practice 김레 말 practice 중간에 사를 클리어리 까 다살라 있는 in 강리 받아 election 디 펑션 그걸 지 significance 있는 데 작시나 너무 코야스 그 띄어가 이거 popular democratic system we come 다 지리 free 그 obviously 이좀 더 항상 즉시 보면 항상 그 election 히 하다 달라가는 in general election 히 양식 그 히 individual we interest 는 뭐 연기 줄 election 히 야르 비 practice 네 야르 비 interest 야르 비 컨타지 뭐 야르 비 아선부 위 왕강 강아지 그리게 사르 클럽 지 주지게 진다 가르는 게 알아 클럽 때 그나 뭐 좀증거 가이다 이위 동화 이위 컨텍스트 발라 요 이위 심 이위 좀 나올라 지방이 어떤 सबने도 가이다 저는 clearly 런 비지바히 중나도 어떤 involve 사카이다 official figure 물레니까 unofficial figure 좀 저도 rumor로 기카로 사설대 그래 MLA क्या 스펜사 consular क्या 스펜사 election apply 야 platform 스펜사 그 legitimation hopefully the official well is like unofficial 좀 저거 huge investment in election here we electoral the candidate being 사다는 거 얘는 사다 그 방에 있는 그 회사는 나 미더 클레 나 페페사 그거 나 보승도 되지 너 무슨 요구자미 한 그냥 너 무슨 요구자미 그 달라카버 MLA는 이좀 확답하지 마 아르베 MP election 라도 뭐 MLA는 MP 히 탑다운 얘기다 MP election 히 MP야 그 너 유방 기가나클 그 MP야 그너 너 유방 기삼이란 그 너는 그때 사람이 MP 상습 그클럽 지바이야 오케이 저는 이게 더 신라의 방식 그 이게 테크니까 MLA 히바 local issue네 그 MP 히바 national issue crucial 살아 kai chung kali ya ro kalau itu ni sasu pa ta kan sasu pa chung kali jadi national issue ni itu mu interest anu tu misha kiki jini ji ilham su terkasa to connect between the local issue and the national issue Okay. Ning share Dr. Shimreiwung Aruna background hang mi gai originally in a yon khuilaga Professor Yaruingam li khanghan saw ge MPR ko we roles and responsibilities si itungwi apamli yes mi kai kha thei saraka baga thei laga chungkha leiba pam de leida shan khui MPR ko we role hi mi kai khana MLA a kha thada khui khai phning laga MLA na ka sa hon ka man MPin la sabu pam rate expectation la kha khlei thada la thei de le kala are Dr. Shimreiwung na khang thada MPR ko role hi wa our parliament li wa laga New Delhi li wa ka main awi role wa chiwakli leida khlei parliament li ot ka sa hi no we thei khawali no we thei sing go li MP in general awi ot nguru ti khigla ji tiong mi ka thengai kala itumwi contextly are outer Manipur constituency li itumwi MPR ko roles and responsibilities si ka thada leli dog ji tiong ka thengai le mute li haidle Professor no hi unmute sam yaw lo okay in the official power meaning mane kerjaan sa wal ga village le yaw wal ga meeting le kerjaan ka sa la telephone sa la ga the sing bang power ti da chimshong we voters ka chung ka chang na MP ba here matai la khai meaning ni thang bang ba elect sai gara delhi le ba pam la ga the pam ho na sa dim thela ne the feeling out the day it's the top ta yung kind of parliamentary discuss laga pasa khay bill to je itumli directly indirectly impact kind ene tumi khring khara koi maramle sajla hinda
ที่ท้ายก็ที่ถึงวางเงินนิ่งมีสิบาทอิมพีดูเห็นอิมพีบ้าที่แต่นิ่งรีทางขมายละจังภาพตาละจังที่ละ ground situation under represent สัตว์ลิมบิปิงจูละภาพตาละจังคันนี้ยังก็สุนเด็กพาร์ลิเมนต์นี่ทลายกันนะจังไพ่ any bill คุณช่องทารันลาริกอตตันทลายกันสตาร์ทสับมูระ each and every clause has to be minutely analyze and check it. What kinds of impact is going to come on my people? This is our role there. Inganing la, tada pom la parliament azang la knuli bom la shok hai. Wang tan la kaya hunda. Then kaji ka tami ne LP sar la jika you take really thap ka tami. Atama tis the lighting la ka themi. Along la ka sang mi. Down. Naning shab dilamati ki shab mi. Kina timang represent sa ko phare. Because jig tha mi jin question raise sa shab jin. Jig tha mi jin nai tumu interest ji parliament ni raise sa shab jin. Parliament ni Lok Sabha le dik le 543 member ne. Iwa longle notice le khra mi akhina ko phung represent na. Ningka la ka timati gi ti it needs a lot of courage. Ka sa jin. Then one talak le simsong le activist ne tsagun tsalwal ka. Paisa sa ko le neo wal ga mya han represent sa chi chota ji. Then parliament is sang ki ba hi wa klata prepare sa plong he must equip himself with necessary knowledge, age, wisdom. Apong ra. Ta mi sang ga ituma kana la ka. Matala ka nei ta thu khaya tamli. CMP bin saran jimak saji the mingi chukum ji khale. Okay. Under 2023 we Forest Conservation Act. Ina thum pai ma do. Ya tama khaling yo lokan paper le shokte. You actually detail parang ngai khan paper li pa daran sajak bai tak le le tumli. Definite forest la ga chair. You khang chai dik ni impact tak le jang. Itumni le da khale ram no chok mel ka. Itum no ba charam cha. He forest meaning the government the crow in the definition. Along with this, some border area 100 kilometers. He government anytime declared to be government land. Of the country that's very, very dangerous clause. Burma when 100 kilometers Nagaland, Manipur government land how in the no. But government actually the authorities salak haya, power salak haya, prime minister little. Anytime can just impose it bill and take over the land. It to me village no you got some the rest is government for security of the country. He to me army when have the closing thara. Very danger. Tik tha tha ji the president sadak claim ibajina. Then the debate adara. Thalakan president se bharat. Along with that, there are acts which are not necessary for us. Certain provisions, certain schemes. So the Prime Minister Ujala scheme. Are it only gas? Yes, gas cylinder. The Pungtongli Yoda gas is not a gas is no. I thought I said, let it bounce in the go. Nimla, gas connection with the go. The cylinder head level. Government you want spend sa paisa gas on the leg. Grow tire. Tagaji study salad government application be buy. Appeal sa buy. It wrong cock me scheme some loading. Tata MP Namta is put nice salad. It wrong cannot be some here. The woman in the Baba. It wrong represents other clay. Parliament running the clays by here. It wrong not higher. Manipur assembly with Ninganing Matai from Yang the Queen. You will Matai come here. Aji we assembly. Matai make harder. Visuating me that in Taste of the lake. It may prime minister authorities are not here. Oh, Shabana prime minister. Now, the Gashin pass the lake, the Tonga Jang waiting in trace has anytime the pass I let the impose I in the what can you do? That day it may represent
사서 해지 itu Okay. kachungkha Okay. ang itu ni represent sa ke Mm. mingning Mm. jadi apong ang anong psychology kami ka ya ni ko pang hai ji Okay. Ning share professor yes itungwi apomli itungmi ping nak chungkha phapta khui darkar salak dale itung MPA khui significance ma pai dale mane ina ji khangrai a kha ina Dr. Shimreiwung ling han ngai bom dale mikai khna yes ka hang tha da MP elect sai laga ituma aksid la ma thai khui mane example sa da khre wen khara hi maram pawa itungwi constituency ka hagla hakpa pamau kala ka sangre daily li pam hau jogi da itungwi ma tha da communicate la ma saram ni chen mi ku chunga na our roles and responsibilities ma thai khra leida lei yana no we na thai nga kana ba MPA ku role hi regional no kala national politics no kala itumwe state of affairs in Manipur lila kada da ana MPA kana our roles and responsibilities aksa da khuilaga kada da impact sa bai kala itum talaga na kaphungnaw pingli represent sa da kleli itumli positive sala kana khima mai results hi mi bai kala ji no we na tiong me ka shangai dai ni kere iron back we major crisis or iron back we the handicap already MLA seat makchung MP we seat makchung yang itum ka phung nawi akale tam pa ya akale jana ka phung hi diverse halake community area halake ara population chunga jana delimitation ra ship je ko rationalize sa pai ka ara tun MP ding na hang pai or itum in general yang ka MP ya na kisara ka question chung ra yes mi shabu now to the MPA ko ro ki an ki gam sa chumre or awi ad khat na imang la ko or i regional party la ka ya the general national party is nga phame la la ki question akasani ba je MP by candidate the regional party also by meka or ki kana sa by meka ja ka o mya kan ki sa sa pro ja ka ke hi da ile hang ju ga da conjecture so mai je ga individual da ning ju ga da itum da analyze ka sa so mai ka individual party la chung khle ina da mum la la ja ka ba la ta pui union territory ki shimtam national MPA mang ana ka kum tu ji national interest the imagination ji capture sa sa ki MPA ka mang ji lo o aruna chali MPA ka li ta sala lo atun cabinet li jing se pe ji musum na aruna chali khani ta mang tere ina mu ta ka tum cabinet li jing se pe ina national party li jing lo ka na wrong lo the ka na MPA ka mang la cabinet minister sa ka no pang se pi tung su kai pa ji ji na cabinet da ministry singa ka central we ba sa la kai ni ji lo jana akamang ngada itum od mesa pa inde ba ili hang silap je lo chung hang ro pa ka okay ka lang de chimsa de development we need je lo ne india mang de na mu khram mram de hang pa ni na ministry chung khali dili bom da ministry chung khali na proposal time sam na lopi sang lo lo chung khung ba ji ka already the clear situation in Manipur is complicated the community chung nai the kipali in social economy chung nai the ka ili hang lu ga ko tong li rim phang se chi ki lam sa ne ka sakla ka ta sala la ka phung na interest ka phung wi MPA ka sa da na ka phung na interest ka la no win ndala ka no voter ding interest in fu se sa ka sa phung ri ji na ji ma sa ji tran I chung wi ru jung no ni chung sa za ha ka la no we tung ni le da na MPA ka sa da no we tung ni le da question sa ba bai chung na always general ndala ka bo jing ka sa phung ri or recent ka sa phung ri in general ka jen ding da sa klak chit ni bu wi community ha ka li de tribe ha ka sa jing wen sa ko ka da recent klak chi ha polin tas na ka li hang ju ka chi da itum ni electors or ki ga votes ni de le if jung na na MP ba chi wi la ka da relationship le chung ka le ot sa kum ha ka li hang ju MP ba na mang de te ka reaction umram le kam ta la kan out voter thing and thala kan an connection le pai are kon thoda social media tam ne ya no we page shen ko le no we ki shen ko le ko ji feedback ko le ko interact thang ji sa pai ne ji la the jana ka tam are voter thing ne constant interaction constant the open up chat mi ji le hang social media handle shi jin ko social media forum shi jin ko ji tam ra hai le ji hi na suggest sangai right ning share arui next question mo angai na Dr. Shimreiwung ling han lushit ke arui itum na MPA ka sa da MP wang fan samphang da klei hi apong ka da samphang laga athang tyong mai ka Professor Yaruingam na mention sai ran ki sa bai parliament ni matui sang laga ji itum x ka tha khira da klei li support ka sauru no khamtham itum na hangsang ka awili pangsha phi
ก็ถ้าได้ขีมือไม่ลีเลยไปเลยเอาไว้ฟันซ้ำพังเด็กเลยกี้ก็กูมาเลยกี้ก็ถ้าซ้ำพังเลยก็ขีมือลีชิจินไปจิตเอาไม่ก็เลยเชื่อมซ้ำอยู่ไปรู้ตัว exact figure ไม่พิมพ์เลยเนี่ยก็ไม่จุ่มในหลังรู้ก็ population ใน area เนี่ยก็那 grow 你看的 grow 你 grow 成就了你不你看的个 population district 就去 5 crores 个几台呀กูมาเลย MPR 那ซ้ำพังเด็กเลย叫他开门你看呢阿门你看叫他开门你看呢真正的government 电子说了个就 road 就 follow sign 那还搞一重复性个那的不能呢那价子这那 single lane 那价是是不开搞我们呢 kilometer 啊真正的都 cross 有路子那个 kilometer 肯定那么干一些的那重复的人个一种的 individual 个人个 group 那一种那个就是了和 government 电子的通信这个通啊可能先不是就是像你看这个 significant 上面个嘛他们 MLA 分把一个local development fund by here significant minimum jili ba na we thong shem ki ji grow sam di sap na tang ki ne na we hospital shem ki ji grow sam di sap na tang ki ne ji la ji ba ji na ministry le khan sa la ga ji ba ji khung ji ne yes itu ne yarin na awi grow na di ba jili na nang pom di be sak pom le ham ju ke so the misdirection the misplaced focus le ham ju okay because that focus ba khang de ba sa ki ji yes ning share Dr. Shimreiwung arena Professor Yaruingam li ungai li shidle itung MP election hi ka thal kha pha kala itung ka tha participate sa pai kala MP ko roles and responsibilities ka tha tiaw mai theima manai re ara matala khai issue akli ungai de le itung we Manipur state hiwa complex ala khai society state a khang sao gi da itung election MP election hi la important sala kai na khwibam de le ara Matalan ishi outer constituency hili itum major tribes kani Naga in Kuki hi leidele kala hi yes third populations ada Meitei now kai kala zangbom de le election hili itum kachungkha ja hi Naga in Meitei sorry Naga in Kuki hi takshon da kle thada la theidele ari honu situation hi yang laga itum wang crucial samai cards theida kle thada thei ajakum May 3rd way na Manipur li issue rak shok hi himang machila ari itum delimitation we issue la era da le itum ajkum election hili itum na kapanga gi da kle ba hi ana hiwi issue being hili chungkha awi roles and responsibilities le da thei le and itum win naga we wang aju election hi kaya ka important sa do or ai chatyur ka te na kaila la atum na kaila la ki kham tham ne gi tha le sarala or ishinaga na ka phung gi ji situation ka thali le de le ka thali do ji je no we opinion ka share sa mi lo mute side le professor mute side le si tangkul ne MP ma kai sangar de in the Shanong laga in any organizations in any initiative tangkuli mazang go odma som de the kasol mani muyang tangkuli min me angai mne itu mi da sa wali ke advance ha mai de jika itu ma chamum tha ka thala tangkul mazang go kyung som de itu min naga we context na ka hang ka state we na ka tada Nagawi context la state context la okay ini jang tribal context la rawli commission na itim na award ji register mangaw kita queen to it in advance ha mai la ni hak mai jil jang cheni itim na ini tangkul na leadership ki taran wat ma mangaba mai petrak le okay chini khaya tam khani gutum le shin jumutsen laga tangkul na leadership tangkul mang na leadership kita minute tum le mi pham ye de jam ninga khang laga minute ka khai li ham le de what me shok laga ki ba li personal kidning jam what me shok laga ye ni wi thai ku li a chi chang go sa ba ga tangkul na tum cha li yang ga khni dot dwi ma dwi sha gu gi ji khu ji me le ngani sha gu ji mya li bang ku le ka sa mai kan represent sa gid ji Naga wi wang mang tangkul wang mang ma chi pai mara Manipur tribal interest in ia ka pangkang sangai ka cha ko complex sa issue issue la guda di wi anesala kind of the tumli express sangai ban ki pali sapung maning mane ka issue to la pa na hai laga ki pa ia shi tribal wi khring khra interest in ka pangka si mi ba li tu mi shi chim pai mi ni ka te khui jang
Okay. Hilyasha may issue usually connects sa kaidaran complex kan ajilla. Ki pali ke bangra ke thada karo saro ya. Ju ke sakale. Jenny we take really tang ko now. Tribal ko tong ko interest na. Itu mang ni sakul ji phap ta mya li bang ko chokangai. Ke ji tang ko now ka ke tang ko now jin da naganda. Itu kumutuli ideology tiêu tiêu một day role is out by. But at the end of the day, he will never sell off on people. Itu phata buja. Itu aji we political party members ang to our nagali financial lawyer tahol. I don't think we should accept that kinds of mindset. Okay. Jenny to Michelle to the tangkun on kau kai pamer ningai ko as jam nagali pangkau. Okay, ning share professor. Yes, RHUG in nextly candidates being we tiong we discuss la sangai ka ari matala kai na itum situation hili base salaga tiong we in a Dr. Shimreiwung la actually ngahan lu shidau kai itum naga now na acha MP ka sagi ji hi kya ka crucial sagla ji no opinion na tiong we ka theng of course ari hili saida ka wak pali cookie community nala athumu MP sak vaidala hot na lak dale re athumu shongai sak vaidala le dale la pai ka hili athangina khanghan tha da cookie na salala naga na salala ithu wang rai chala chika naga na sa phum ro do achu changjer hili naga na sa ka ba ari professor Yaruingam na tiong me mention sai re tangkhul naw na sa ka naga wing sing la tangkhul naw na sa ka mathak mai le sarala issue hi or meaning any of the nagas na sa ka ba ching rai cha mane ki tha le ra ka tha da no opinion ji ka tha da lady kla ji ka share sa mi lo you share even tribe bi ba ji ba the we hangai ni ji election issue di tu na tribe issue ba ka tribalism ma na hore la ka tribalism issue se ka ke tu ni we election ji ka da ni do positive ma sa negative in as ba jung ni ya election ji ba ni ham ju ka issue base ka la ka si pan pham ni la ka community level election sa pai na ka TV this one family reflect ji ya ye simbana hang se ga ka slide hang se ka of course cookie no na ka wonder sa mere je mo le ne ka ta sa la i tun atun de ka chan sa pai ne contact le le bre kun jan no na ari cookie no na MLA sa ji la MLA sa le de le so kai ne atun cookie no na pisa da experience ji ko si sa ra kai ne ji ma ka atu issue ba le kusha sala ka khni le ji matala ka delimitation hira bi delimitation issue hi community we seat sharing by kusha sala ke last election was the delimitation issue le to election kan ron le ke local na kala decision ne aso le delimitation hira bi ji kusha le delimitation we long term no we MLA we seat kan hira no we MP we jurisdiction kan hira ka kunga political sala sensitive sala ka chili matai me ga ichung ju ji ga manipuli sokte play situation yang kutiana meteba all out rasang rok play ne ani ni opinion very clear kipan kisat like kipan kining jam like ji ka at least you condition yang ka isina ka ba ben the neutral and free yang tuna debate sa ba neutral ji kitla ka thakla was ka still get it ma party khni lim jang la free isina ka shi ji ba ada MP na ka ba mang ni la manipul context and or na nusa da manipul auto constituency with context li na shi ji ba ituni na da ha ki de le chung ne ok tu gi chi re me gi ji the constructive conducive sa me gi da thai ji ki li khong chen no le kang sa ga da tu ma da da atu meaning sa ma mo different to chu me da tu mi ning sa yang so me re ji ki tu expect sa pa okay Dr. Arui Jili atom mention sa ga le tu naga we 4+ lakhs le de le voters e khong jai we 3+ lakhs le de le ka kikla we mai te ula they have a huge number of voters 2+ lakhs le da ne nui ka paningli achu situation hi layau gi da crisis cookie versus maite hi leide layau gi da mi kai khana khamutru wa ai maite wa acha ishinaga le ko tong phungora ga jiwi ningchuk la jang da lewa hi ba hi rashok pai lak hi ba hi thada lemrau lak da leila chi ka ashi community maite community la ngate da plan sak sak tha le sarala or vote wa song phungi jin da ka khongjali rai sau da shilim sangri shili som phungra ji le marau lak ka kala hi issue wa beneficial sak pa apong le sarla ji la ka share sa mi lo cho ili han yang ma the voting behavior hi le ham ju ka india le complicated sala ke tinta the
Dalit pasi vote lela or Muslim vote wala thadia jadi community vote hi tada group and vote sai ji la rating hi tada psychologist ka kan ba sapai me ta hang ka atum India wo kan dele kim ba caste and la de yang le caste group vote lela ya ta ba be kan te wi dia ka ni bu wi of course community line is but that me ka itum mam lai ji ji ba party line ba tong salak ji la jadi as we election hi la national level yang ka tada Sometimes the isi NDA by share to be by she alliance penglak in the nang rok ta legi la I national level the local level la ka reflect some rok it okay jana meji society la ka complexa naka la complexa naka la ka the kokha akan tsu re khung awi khung cha la ka ku kin la kokha la tsena hang shi la of course ndala ka manipulate fok to influence la sa sa phung re ka sa la we chi tsinta 100% ba re hang bai kan tsinta da party ni dia wa kai kip kai ka naga ba shi wi ni tsimsa da itum da expect sa pai tsimsa da ji ba me de ba shi ka chung da ram lo ji re da ni shi nyang shi sa la ka zi ba yin shi male ya okay ka naga wi ken ji de chung ha ka ki ba ule ba right ji la khane naga ken ji de ki chung ha ki ba ule ba yes ji crucial salak tele ina ji ngai cha question in professor Yaruingam ling han ngai de itum li achui li ishi nagawi roles lag chungka le da kleta the itum na maite community li kharjan sa khu shabrala ishi li katom khawai kala issue naga candidates intending candidates chungka le list circulate sa da le ji yang ka chi shat lagad le ari so far cookie community we na akhala mathai ma charang you knowledge na ma ko sa ka ba mthai thu ka angning re ji ji mathai ma charang open sala ga na ka ishi naga wa intending candidates chi shat we na shad le kai ka ba chi ko thra la ka le da ha ka circulate sa le social media chi shat ka le the itum hiktawi situation hili naga chances of naga getting elected as an MP kya ka matha da le ji ka share sam no opinion le mute le professor sorry kim tham iwi ka phning le it me politics that the ethnic line na tribal line ta kai daran da complex na gya chini with the ideal shiksha na ni ga Katanigla. Jimmy and a cookie no, nagar no, meter no, akar no. Young Lagoit me interest don't protect us with Jimiaka. Yigapangaji, that's the best way that the thing. In the crown relatively undo jagar and hung the is we chance at lay. She gave it equally population is nagan so medley. The lagan young. Naka will tell me dragon in the lay, the Tauran Yara. Jaganaka cookie ni kibali support sara as a question lahine. And a question cookie ni chuk mizabana. Asama ashina naga hi miaka manga ning laga courage ga ashila mang ning the naga support out by. right It's a washing ninga naga miang naga naga all me chumauta. No. Kashinaga chung the show taran ashin advantage go. yes Naga watching yara gashla ningos dashi pailagan courage. Tabal which talagan the mate which he separate sala kaya unique sala kaya region day she order consistently gachili what liquid is budget number 1 I hate national party sabungra okay state party ning pura jamne ka pramasana isni lagan cookie interest and tribal naga interest and actually what some po is masakil mabai yen actually what quick is budget number 1 talakan BJP la Congress la or national party sabungra may delega complete. Kakhani actually what quick by here, candidate by Tamala can actually get up on a sugar upon somewhere. Jimmy got the Pilagat ward member. okay professor ashi tobal with voters being deciding factor akang sarala achu election hili Salpai. Is a cookie and issue naga hing attack rohetaran. Mushalak last in the determined Sarakiban currently down. okay Jitum Talagan study Sadar Kasai. In a number of the candidate Karnau Kajan Glene. Netum campaign Kataram. Issue actually Pangna focus alaga Kataran, Akle, Ilinetaka in Vade, hitching touch on Amazon dog. From Mansadish Naga Naga Wishimang Dega Taubal Minikimira. No. Cookie Nikishi, Cookie Mount Dega Taubal Kimira, like a Chirota. Then getting the Gleba, we tank my Dakasala.
thobal we pot kre jam genuinely individually wisdom jil lere kala mai da ki tha party wen ticket kuling aning legle ki jil lere da pani Okay. genuinely shit kang sak jega national party we ticket kwe ga chin cham mai sai thobal wa chum so ka samang ra Okay. national party je as ma kukil national party lek chang mi le ga shin mo ra Interesting sa laro je national party ticket and contest ka sa hina advantage le mi re ki opinion la professor no na free and fair elections ha ga chin le mi kar Okay. Ning share Dr. Shimreiwung la chui opinion na le liga nui te khuli ka thada le likla thengai kala asna mention ga za da more than 8 intending candidates le dele naga wi kala ari maite wen la kuke wen la candidate itun official lim thada ka thai ka shala ma le range jana hiya ka crucial saline le dak le ishi naga candidate hiya ka ning jang lo or just say kini mang ti sa lo la itun wi winning chances se kya ka ma thada le kala issue intending candidates chungda klei hina ithumuli arena so far we mine ashini ishini ishiwa kai pa kai na lei hai ni la riwa jena now the hita ithum khokong sa shabli la kala atang khang da thawbal we voters ming jina crucial factor ng sada ashama party level pa ina athum pa na ari ithum ethnic clashes le sala party level pa hena athum na ngreu thwe laga ishinaga we wang disadvantage le ga pai ka thada le likla ji no we analyzation lik tyoka ka thali kla share samilo ni share ile bo deciding factor ang mo ge de ko diverse ro so professor ng mai na jungmen tik je voter pa deciding factor ne jungmen tik je voter group pa chen ko ko sai ka na athun deciding factor da kai ne ji chim sa da na ga ba si ko ko sa lo na ga wo de 80-90% vote ko wu ji support ko wu ji ya ji ta ga na khong jai wo na ko kui wo chim sa da ki ko wo naไม่ได้เว้นทบาวันเขาคุยกันนะไปเล่นก้าวสุด in most of the election อีดีหางจุดที่จะตะการนี่ละนั่นก็นะเมื่อครั้งก็อิชิเรื่องแบบ MP ลำครั้งนี้มันไม่ได้สารอิชิอีแต่ที่ situation นั้นครั้งนี้มันไม่ได้อิชิ MP ว่าแต่จุดก็ใครมุ่งเงินในสารการีแต่ delimitation เว้นละครั้งที่เต็มละก็อะไร importance ให้กันนะก็นะ focus ร้านนี้พวกมันสำคัญนะก็นะ MP election นี่ importance ครั้งนี้ฉะนั้นอีหางจุดก็อิชิน focus ให้ก็จุดที่อีหางจุด candidate election ni bakin de phangala thralam ko sokunu e chiba democratic practices nda no nem sokunu na mo khampai ni no nem sokunu ka democracy constitution like ju kai ni la sokunu ko mina ba decide sa ki ni na nan ki ba me de plot ji na tun community bi level di village level di or organized organization level di pe sa ba discuss the problem ka itun decide sa ki ni ba ina ba course American style da itun ka sunra me ka ta sa itun ni electors ina tun sa da electors bi na tun ni candidate ideas opinions chima thalan ki thela ka athunala thalan ki take me ka sai free and fair transparent summit bichum we hang se ka thung thala lo pasapana ba candidate ni legit case wala officer ka panu chumi job la tum chi compare sa no rock pam hawi da ngala khai ne ko lo tata ngala khai election system mon chi khai ne chi da yes ka yang ni shi je na da king ni la what is your idea tum ta ya na khushi thala khai citizenship amendment issue le na we opinion chi la ya no forest rights act no opinion kikla ya manipur with delimitation we problem healing no proposal kikla ya kuja sala ke issue ne jitla pra punki ne jitla jena ju issue mang han la ana la kya pham mikla hili phini dile ana khujil kya la kya mikla to jing se ko mo ya no suga jena yo the misplaced how jena ka hang si ka miti phang sok chin la issue ngi ne ka chin la candidate ya ru la or the public discourse le jin tha me ju we fi okay all right ning share yes interesting sala khaya area kani hi bai professor atang da tyo mai khala mention la sai re ara kha in thamai da ari itum intending candidates later clipping hi le tyo mai kha specific samai da ung laga itum we arero we condition situation hi yang laga mp a khang sa gi ji we ideal candidate Hikta mi hina saka kala area candidates intending candidates later claiming hili atumle chikta traits majang sara issue we nagawi pingli focus as area maitero no kongjai no itu mathai ma sarane jan issue li intending candidates 8 around 8 later claim jai hili ideal candidates mi hikipa maing sa sarado kipanan sa sarado or nana area later claim pingwi hili we marriage demarriage not share kasami paika Yaruingam rimpanara personal au je de general sala kaina
mitra kali candidate ke jang li interact masarang ke ni ke tumile de personal interact sala kharijana sai re Okay. atu mujali qualify cha mi jang dele Right. sangala khai mi jang dele jang kriban ni ban cha re jang ke sakta kale le hangso ka tum khri mai ba mre Yeah. ni li ta No, I mean mention masala la. I mean mention masala bai le la. Yang akan jitai ji tio me ka mention sam le yaru no pap tao re. okay 因为他过来啊，当嘛就是的一种national 兵呢，像啊是啊啥帮个来那个么对是 risk 是没劲呢，一种嘛 represent 啥个怕你个的本地诶，这可能兵个这些的，at the end of the day 呀，其他的个家搞的， Okay. 啊下啥帮个那个上海那个呢，出的个里面那个帮个那个生派的个样，是嘛命了对啊哪里了差个太美。米里了，可能像啥个太美样，必须肯定没得那个当里了，不差那个可像啥个太美，这个他们这里一个 part 的不能哎，就没在里了，这个他们真帮帮的来的可以啊，同我们的力量，应该的应该是啥个那个太美的，但那个 quality 把这那看大的上，540 Lok Sabha Mingjiang ni kala tum tu isbahe. He must be a man of courage and boldness to speak out. Okay. Ini ngacira orang ni wi yon ne gam yon ni gele asmi ne tu ya khayon ki pan haran ning ji question akhte sal ke tu kum tram shon sal. Ene de courage sala kan courage sala kan me tu shab bold claim mi. Jadi ke pangai. Khani ali legacy de ka salak de. It seems very vague term, but only none represents other clear chot ka chang no khu mi bing ji le shim jang ga the issue generation tharam de na khu mi bing sa wai mang wai mak le shor lam le school mak le thik le ni chum chi le I chi wang represent sat le ningli conviction le tharan na khang jim le question re sa chang da aji bila ka pa sa ya ka ma I ram na pang de le currently live at the cliff, Shiman York, Jin take it on the same pompator. Tick top out damage in among represents as a palmy car at the beginning, eh? Okay. In an interact right to in Charlie, magic task submit the Sandley take William. Personally, in a part, in a pub diary. In a pub diary. All right, yes. Professor, we take a quick share some important salak yes in a chung question he Dr. Shimreiwung lila no we take a quick attack clergy ari he ya apongakli itumna I apai ampai the just has a learning just itumna general salak and take quickly color itum viewers bingly atum trades bing hitakoji kapong quipami vivang the share sandal qui in a Dr. Shimreiwung lila jing right just lang hangai bubam le ari intending candidates ji shot later clear hili an ideal candidate itum Yaruingam cha ra gaji mazang ligla gaji han ngai de le kala kaji ga mi na itum ni represent sang yi de le athang Professor Yaruingam na ishi tang khu na sakha phara gaji la tyo me ka mention sai re originally then athang la yes tyo ka mention sai re ka itum hili naga akhana sai ka jina shapai gaji we opinion an le ka ai tang khu na sakha phang mai chen le ka or MP he kathar kharana phamira gaji opinion le ka itum terma khamangai na otmasa ga paila le khani sakhala phar itumuli nglang the change ka sai MLA no MP no politician hi season sa ko hila hi importance le gaji opinion le jine jen hi katha da achui situation hi liang ka katha li khle jin no wi shongai la tyo ka share samilo 其实我们我说连航海的不是那什么， Okay. 你说农村可能是个位， han ka pai mo ngai na hang yo lo ta ka 按是有个真的，而且哎，的以前的人呢，同埋，个现在同以前人行那个，也是这样，的，而且肯定的是这个行这个是个。什么是那个人跟传染那个都很难的。Okay. Idea 吧，这个样看，那不是很多的 idea politician 里面，他们上是那这个样。而且是啥呢？到了那个 practical 上是个 practical 上是那个，你说的，啊，从 party ticket
finalize size at the sheet exact by me. Okay. Already ticket can buy downside the sensitive the salary. Yes. My the television the debate was up in general and young, someone advantage they make it on a millennium later and buy check the fish cookie get the to the individually capacity maybe individually that the experience they mean. Imagine the centrally contactless or party centrally even MB centrally the politics centrally the party relationships or centrally experience play national level that experience less yeah Jury lobby, jury connection budget important some age no experience but no influence budget experience budget but influence budget tam age then again influence such a sense of leadership the key position fish a the central leadership influence it me from we want or it me region want sanction plus was the important such another local issues and regional national issues it one such a it me local issues national issues local relevant local issues national relevance that you can easily relationship can work surprising because important like criteria in the company the hang is support side of the Patang law. Karum later India will practice agree by importance of Kaidi. Yaruli India will legally or parliamentary country Hindi take Hindi contain from the secretary that's what it might to me and back Hindi Jack mountain exception to any mountain India way political discourse India with general national language other direction Hindi importance Hindi can do take Hindi talent friends we communicate the sa or Miang community India with larger majority community that connect sa logic sa the tamage and language sensitive national level we important some when the oratory skills that kasai we have the parliamentary akasaka he was theatric or something with India with parliament to Lok Sabha kikli the ya theatric something and oratory skills important say communication skill apart from that no language to kasai personality yeah then of course larger role baliba national issues local issues kita connect or local issues national kita connect role kita role Okay. Ning share arwi hi yes kharela kharesa how kala party ticket lam finalize sa khai lam lai thai khong rok chung je da open up thalaga na masa pai rang sta da thai de arwi question je na now the party ticket confirm sa laga candidate alako gaji shok khai na itumi tuk mai da discuss salik vai sa se chu maram le arwi ishi ku thum na chan phai sa laga itum MPR khawi saran waran kala itum ka yarui itumwe power khli ka thada lei gi kala itumwe archwe situation ile ishinaga now akhana MP ga sa itumwe kya important sa lei chi chungkhala chan phaisa la ga itum thei khu sha khu chungkhala re viewers being each chungkha thei khu da shi changi kala atumwe decision making li la hin chungkha chon la grak chi shit ka sang gi han lei lag da le ari hi kupsang khawai sau se ishi atam hi ka sang da vai re je na khana usa da closing remark li in hi da ming sa ngai da le ina Professor Yaruingam ni kresa da mingsa ngai matalaga ne itumwi voters ping shimli pamda claiming hili achuwe election hili atumi roles and responsibilities ki ka thada lekla ka thada ki sang sangai gi hili beisa laga no we closing remark mingsa ngai athang khang thada itumi phanit phanau thada khuilaga phagajali paisa ka khuili chief guest ko holi akachang salaga itum we vision political vision pali mathada mathai wala an khipa ki samili ji mathai kala importance mathai la chita da sapa yes itumwi innocent sala kaina mathai khwa wi wangla chang sala pai mi kai khwa thai thai laga extort ka saw mongai na candidate ping wan chung mai da khui khang han ka thalak chung ka lei bom da lei and he dai le beisa laga itum ka da refine sa mai da itum thai thang kham ya voter a ka sa da ka da achu election ni participate sa si do ga ji li beisa laga closing remark khami laga nowi achu opinion share sai ka kup sam la professor okay ning share general sala ka ni na hangala kaya gale itum na akamatil ka sala Matala kana electoral process here, clean up masaka, at the end of the day we'll get the same person. Paisa si na kwasang salgay itumi right liyo sa hai, itumi conscious liyo sa hai, itumi tada kunshong miri yo sa chi chingay ka. Aka karno itumi mangsing ray chamare. Dong. Kaya na ji hangda kada kliping hi, maya pong tak liat mo osak way say, kung sa kway tak de. Election atam ni tum pesa sung na kui mi kainda
itum le accountable ma le ga itum ga sagabai ba kan han darana tum li who cares I have already paid during the election time mang tu le ning chi le de lenda iwangai na na otum sam de pen ga sakta le iwangai na hangai ba ba legisia ichi yubin pesa we roll hi ka chitang sa khos itum ne sha jing ge pesa ya ka parao ne ka jak sha khwan ide jak simam ning da danger sala khaya khwan da itum ni pesa rom ye de itum ni chukum mzil la phap ga dal ga tong sa pin me da are itum shun jil siman de jam di wangai na ina now being hing another place I go really hangai bana pesa kuil ga what sang ri jima sam lakal morally wrong spiritually you are wrong revandali mi khai rai chin ni or jaga je morai de morai lak tangkuli churches le dik le pastor pingli election marang na ga changa ka ban hi wang lecture sal da ngai lage pastor ka le na khajan sai ka akhi sal thau jang matai la khai itu mirin shim gi dik le mi ka pangjle mashung kui pungra mashung kui ga church role ta le bible li halaka isyan na ping na khwa ka ga pang mishing mi ji na khwa sa daran isyan no mirin ka te mate yon de ka pang kui daran isyan no bin ga ra kon shat sam mang ka to kui ji ji iwa pastor pingli election declare sa re jaga ka changa gi sunday gi ji ya lecture sang sangai niramo what is the tong hui church ka sing de linda Bereshi plan se sal ba ke tangku tong church ka te and that's the best platform that can bring the awareness about election and we can clean up the election process ji hangai lage okay wangena what sangi de clear legia now being ning thala kana no mushunji siasa lage exercise samilo itaga mai nang lang da ji atheji masamang mare ka dal the fruit will definitely come back to you jang tamjang pai kum khala kum khna kum ngachang pai khamshung mijli na pangkul lagan we pakru sa de lingka taran khanang ku jo sipan chino khara taran an ning shabde jimni ganan na kayon mijli ski makhai ku chala ga pangai taran ashama sipan chino khung da de phamag ta tam taran government ek ne tang taran ayam orde ne wamang ning mingde ipning wal ga practical sala khaya situation ji ning wal ga siasa ga itumle ning mi shabra ki jimjili bangkui me log ji ya you kanawari maksa da hangai okay ning share professor in a closing remark Dr. Shimreiwung lila arishly relates halaka matala ga na itum khani thot pingli beisa la ga matuing sangai itum khani thot ping with future ne itum khani thot ping hina deciding factor khang sa bai itum na ka tha da vote election ni ka tha da itum participate sarak la ga jiwili and khani thot ping li focus sa la ga no closing remark itum ka tha da election ni participate sa si ji ka share samilo makhni thot hi important sai kala arkun khni thot ping hi antaman samne awareness jungkali dasum social leader CSO leader church leader kala MLA ping we MP ping we kai wona tum social media le big to ben funya impress la ke kam sung jung zeng sing rational sala kai reasonable sala kai argument jung zeng jen in awareness wala area ro hon tin thot ping tong ata de batam fish ping ro kai ne kala media we exposure here ro hon information jung le ro kam on social media ina jung batam fish ko na university in thala mat matam ko la youtube ko ne ki kan jung kan information pa ko te ko na political awareness there is free ka batta kleban social media ka bina tangai na vote mak bak sang kala na vote ka sang tamni da sabtam ko free ya jana vote ki even to na yani pam na india system le panel poster panel te le ja yani pam na poster panel ne mi kan exercise sa na ni mun kam sam ne sa pan poster panel je abali sa la ya yes na the ko je election commission of india we ki ka website le ba lo da process ta sa la ni de tam do the possible la sa pai yani permission le ki sa ko ka voting is something digitally no future ne important election ni important sa la ki take and then we going to no we take a quick no we consciousness awareness in the participate sa ni ta la kai ba the clearly na chu ki ba atan na hang kai ta la
yaru interest no interest bang ning la yaru bang society bang kipan bharak la jin chu la ji discourse kun so na ne debate discourse sang la friendly party kun Tezpur kun detil kun ti sang la discourse friendly discourse ni no la the generate opinion sa pai jin yang ja kong tung kha generate for opinion sa pai no whatsapp group shin la kala ka shin la kala tung so no bi ka close la ka san sang la da kai tung kinam thare ki pare se bosa sen sa sen ki conscious great sa pai kai tung da aklik dom la mun wa da phat bo chu ham ha team sam ka ro na tam hi ba reason hai dam ti chu da misila kan so na o thek num si ping ba da friendly open discussion je social media ni sa ba sun yana chi platform chi si chi kai tung da krito open up ka sam mai kala awareness kali mang ning la jo ko implement ka sang ki social media ni bang na ka mang nga phar ka bang chi na ma sha pa ne ki hi in hangai okay all right ning share aj professor Yaruingam na Dr. Shimreiwung na program hili episode hili razang mi da na new takewa na new experience kung ka share sa mere itum imam ni lai shi tang khunak tong na hi valuable salary khwid lai da hangai na new we takewa hi achi himang maning la ishi tangkul society hi itum naga society ka tha ka itum mi mushung mai da matha mai da decision hi khwilaga octui paira ga jili itum matha mai da jin khwaila hotna se da i hangsang mi shit ngai na ni na sadak la hi yes na new we Otpong mang maning la itum tangkhu wang society wang da muchuk milaga burden leilaga ini responsibility la zange da nani na acha shera sa mi gai hi acha itum meeting ting na khyang hi athai kham thing sala gra gi hi shit ka sang gi hang chung ka leidele ning shinai nani na sawa ki da psychology athai mathai me ro no mpung pha me ro no kala acha wi episode himang hili maning la itum election hing nai mo man laga interesting samai kha atam le chala khai topic li shock itum candidates ping no parties ping no itum voters ping role no itum analyze salu faila salu shit sei chi hangali shidale ning share next episode le itum la sampang li shit khawaila salu shit sei kala acha episode yang mi khaya yaruping psycho rel chung kaning share ko acha professor Yaruingam na Dr. Shimreiwung le chan phaisa laga itum upcoming election MP election later clay maram itum chungka discuss sang room haire itum na discuss sa khai itum tangkul haksang rei sang khawai naga haksang rei sang khawai wang nei kala itum apom ni chingri riga vari khawai kala haksang rei sang khawai wang ser nei itum na na khui khai thesing khui khai hi itum mi rin le kanara ga ji shikasang chungka leidele itum na ache khangna mang ma chila itum thang ji da wi mi rin le kala election hili yes focus sa laga itum na implement sa pa ya itum as an individual implement sa pa ya chan phai nga sadale ani na tu hang hai hi itum wang nga chei khui pa ya nga sadale ko next episode le itum na matha mai da thuk mai da discuss halu khwaila salu shidra achu election hili na ina ka da paisa chung mai da ko khui nga sarak la ji pali focus sum sa la ka matha mai candidate hi ka chi pa kala itum na ka da matha mai da mushuna ni itum na ka pangka sigla ji le focus sa se itum communalize lama sa se itum party and party khangma khangsha lama sa se itum ning yang khokha sa laga itum naga wewang gi ji itum muchuk laga mathala kai ne itum odram hi itum candidate mi le ka to mi shap khwai ji la sa se ji khanau sa da hang khangai ne next episode itum psycho sampang selu shit sending share